Bir hadiste men oşol orozonun sıyrığına özüm bolup berem deydi. Kıblаны karap namaz okugan insanlardan bir de insan kalbayt Ramazan'ın birinci günü keçirilbegen deydi. Allah'ın nurları, Allah'ın rahmatları çödügen. Karаңыз kanday ulu ay bizge jakындap kele жатат. An Anas radıyallahu anhu قال لما قرب رمضان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة المغرب خطبة خفيفة. Anas radıyallahu anhu aytat, Ramazan ayı jakındagan mezgilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp hutba aytты. Бирок ошол хутба өтө кыска болчу. Кыска жана нуска мындай деп айтты. İstakbalakum Ramazan vastakbaltumuhu ala ve innehu la yabqa ahadun min ahlil kıbla illa gufira lahu awwala leyletin min Ramazan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıska hutbasında sizlerge Ramazan jakындап geldi degen sözde aytты. Sizlerge Ramazan jakындап geldi. Sizlerdi Ramazan tosup aldı, sizler dagı Ramazanды tosup aldыңар. Bir-biriңерди tosup aldыңар. Көңүл бургула. Кулак төшөп жакшылап кунт коюп укула. Кыбланы карап намаз окуган insanlardan bir de insan kalbayt Ramazan'ın birinci günü keçirilbegen. Ramazan ayının birincile günü, birincile tünü bizdin күнөөлөрүбүздүн баардыгы keçiriletken. Adam balası жүрөк эмне үчүн кысылат? Күнөөсү көптүктөн кызган. Adam balasının жүрөк эмне үчүн кысылат экен? Жүрөгү күнөөнүн көптүгүнөн жүрөк кысылат да. Allah subhanahu wa ta'ala siz bizi günölörдүн баардыгынан арылганга мүмкүнчүлүк берет экен. Рамазандын биринчи эле күнү баардык күнөөлөрүбүз кечирилди. Эми дагы Рамазандын өтө көп пайдалары бар. Ошого siz биз пайдаларды айталы деп, siz биз ушул сабагыбызда эң алгач силерге пайдаларды айтып коелу, анан орозон айтабыз да. Болбосо орозон айтса, siz бизге иншалла кармаймын. Эми катуу кыйналган учурда, катуу жумуш кызыган учурда кармай албай калат окшойм деп siz биз алсыздык кылып ашыбыз үчүн биринчи пайдаларды угуп алышыбыз керек. İnsan бул пайданын кулу да. Ал инсан абдул ихсан дейт. Пайданын кайсыл жерде пайда болсо, ошол жерге чуркайт инсанчы. Эми Рамазандын пайдасын ушунчалык көп айталы, көп угайлы. Мешіттен дагы, үйдөн дагы, хадистерден, аяттардан siz бизге Рамазандын күндөрүндө орозону кармап жакшы амалдарды кылуу siz бизге жеңил эле болуп калат да. An Ali radıyallahu anhu قال لما كان أول ليلة من رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله تعالى وقال أيها الناس قد كفاكم الله تعالى عدوكم من الجن ووعدكم الإجابة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجيب لكم صدق الله العظيم. Peygamber Aleyhisselam'dan kuyuyor balası Ali radıyallahu anh aytat. Ramazanın birinci tünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turup Allah Teala'ga maktu ayttı. Allah Teala'ga maktu alkış, ondan sonra Peygamber Aleyhisselam ey adamlar, hakikatte Allah Teala sizlerden düşmanыңарга жетиштүү болду дейт. Тактап айтканда, siz менен биздин düşmanımız шайтан. Allah Teala Kur'an'da aytқан, hakikatte шайтан силерге düşman, аны өзүңөргө düşman кылып алгыла деген. İmam Gazali деген улуу insan айтат, адам баласы дейт, шайтандан башка бирөөнү düşman кылып алса, ал күнөөкөр болот. Шайтандан башка биздин эч бир düşmanыбыз жок экен. Капырларчы? Алар bir күнү келиме айтса мусулман болуп калат. А бирок шайтан ал келимени айтпайт да. Ошол шайтандын жамандыгынан Allah Teala силерди сактады деп Рамазандын биринчи түнүндө Пайгамбар алейхиссалам кечеде айтып жатат. Андан соң Allah subhanahu wa ta'ala силерге дуаңарды кабыл кылам деп вада кылып жатат. Allah Teala ий Куранда айтты, силер мага кайрылып дуа кылгыла, мен силердин дуаңарды кабыл кылайын деди. Ошондуктан Рамазанда көп дуа кылгыла деди. Ala ve kad vakkalallahu bi kulli şeytanin maridin sab'atan minel malaika feleyse bi mahlulin hatta yanqadiya şehr Ramazan. Көңүл бургула. Дагы жакшылап көңүл бургула. Allah subhanahu wa ta'ala тоң моюн шайтандарга Allah Teala ар бирине 7ден периштени дайындап койду. Ал шайтан эч качан ал 7 периштенин колунан чыга албайт, Рамазан айы бүткөнгө чейин дейт.
Her bir toң boyun şaytandı, kançadan perişteler kurçap aldı, 7'den kurçap karmap, çıkarbay turgan kaldı. Mına, oşol perişteler arkulu Allah subhanahu wa ta'ala simenen bizde şaytanlardan saktaydı eken. Ramazanda jakşı amalарды kılуу жеңил болот go. Adamlar bardığı oğuz açırayın dep, kaysil жерден oğuz açılsam eken, kimdi çakırsam eken, Ramazan ayında bir jakşı Kur'an okutayın dep, adamlar jakşı amallarga umtulup kızıgıp, murdagıdan dagı köbürөөк talap payda bolot. Sebebi şaytanlar baylangan. Ala ve abwabus samai mufattaha min awwalil laylatin minhu ila ahiril laylatin minhu. Dagı köңүл burgula. Peygamber aleyhisselam öte manilүү sözdü aytkandыктан kayra köңүл burgulady odu. Kayra sahaba radiyallahu anhumlardan oylorun çoğultup, menin sözümü jakşılap ukgula, ukpay kalbagıla. Asmandardın eşikleri birinci tünü açılat, akırkı tüngө çeyin jabılbayt dedi. Ramazanın birinci tününde. Ve duau fihi makbulun, jana Ramazanda dualar kabul bolot. Hatta idâ kâne avvalu leyleten minel aşr şaddal mi'zar ve haraca min beytihinne ve a'tekafa ve ahyal leyla. Peygamber aleyhisselam şol Ramazandan akırkı 10 gündügü bolganda belin beken baylagan deydi. Taktap aytkanda juwaylarынан alыстап, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tündördü ibadat menen ötkürgün eken. Peygamber aleyhisselam simenen bizdin Ramazan aydı kanti ötkürüş kerek ekendigin simenen bizge үйrөтүп жатат. Ramazanda birinci günden başlap simenen biz jakşı amallar menен alek bolup dualar kabul bolot eken, şaytanlar baylangan eken. Jana Allah subhanahu wa ta'ala Ramazanın birinci tününe, akırkı tününe çeyin asmandan eşiklerini açıp koyup durup, dualar daima kabul eken da. Köp dua kılıp kalışыбыз керек eken. Emi Ramazan ayı, orozo деп атабыз. Ушул Ramazan дегенге токтолуп кетейли. Бул арабча сөз. Кыргызча которсоң деле Ramazan да. Бул bir айдын аты. Ушул Ramazan айы, бул өтө ыйык ай, Kur'an түшкөн ай. Emi Abdul Kadir Jilani деген dindegi ulu alım ötken, oşul aytat. Orozonun her bir sıfatların Ramazan sözü bize açıktap, bayandap veretti. Birinciyle Ramazan degende ro tamgası, bul Allah'ın rahmatı deydi. Allah'ın meyrimi, rahmatı jay turgan ay eken da. Ekincisi mim, mağfirat, günöler geçirile turgan ay deydi. Bardığımızın günölerimiz geçiretken Ramazan'da. Üçüncüsü dot tamgası. Dıyman, bu kepillik deydi. Allah subhanahu wa ta'ala öz kepildigi menen oroza karmagan insanlardı tozoktan kutkaradı eken. Dördüncü tamgası alif. Allah subhanahu wa ta'ala uşul Ramazan ayda musulmanların ortasında birbirine süyü mahabat salat eken, ıntımak salat eken. Birbirini jakşı görüp, keçireşip, birbirini oğuz açtırıp jakşı işlerdi köp kılışat eken. Jana akırkı tamgası, nun tamgası bu nur deydi. Ramazan bu nurdun ayı eken. Allah'ın nurları, Allah'ın rahmatları çöt eken. Karаңыз kanday ulu ay bizge jakындap kele jatat. Allah'ın rahmatı düşse, keçirilsek, beyşuvada kılınsa, ortamızda suyu mahabat bolsa, nur, Allah'ın rahmat berekeleri jasa, bu kanday ulu aydı. Bu aydı simenen biz, jakşı amalları menen ötkörüp, kündüzün oroza, tündüzün zikir ibadatları menen ötkörsök, Allah Taala uşul sıfatların bарын bizge beredi eken da. Emi bul Ramazan Adam aleyhisselamdan başlap kıyamet kayımga çeyin, kança Allah'tan pendeleri bolsa, bardığın Allah Taala orozonu farz kılgan da. Biroq ayrımachılıklar bolgon. Misalı Adam aleyhisselamdın orozosu rivayatlarda gelet. Her bir aydın 13'ü, 14'ü, 15'i ayyamul bid dep koyat. Mına oşol 3 günü oroza karma Adam aleyhisselamga farz bolgon eken da. Hazır biz dele karmasak bolot. Her bir aydın 13'ü, 14'ü, 15'i. Andan keyin Allah Taala 124 mingden aşun paygambarlardı jönötse, her bir paygambardın ümmetine Allah Taala orozonu farz kılgan. Bul orozonun farz bolgondugu uşunçalık jada kalsa musulman emes kapırlarga dagı ötüp ketken bunun tasiriçi. Alardın dagı dinlerin karasanız adaşsa dagı, turames bolsa dagı, biroq orozonun bir süretleri var Allah'da dagı. Emi Ramazan ayında oroza karmo her bir musulmana jekeçe farz. Ayal bolsun, erkek bolsun, musulman her bir musulman oroza karmaş gerek. Balakatga jetken bolsa, akıl esi jayında bolsa, Allah'ka işengen bolsa, jana üzürü, orçundu sebebi jok bolsa, oşol adamdardын bardyğı oroza karmaş gerek. Ramazan ayında eğer oroza karmay albasak,
кийинчерээк мүмкүнчүлүк болуп кармасак дагы, өмүр бою кармасак дагы Рамазандын бир күнүнө эч качан тете болбойт экен. Ошон үчүн Рамазанды колубуздан чыгарып жибербеш керек да. Рамазан айын сиз менен биз орозо кармаганга бекем ниет кылып туруп, биринчи күндөн баштап кармашыбыз керек. Эми орозо качан парз болгон? Эң алгач пайгамбар алейхисаламга пайгамбарлык берилди. 13 жыл Меккеде менет кылды. Андан соң 10 жыл Мединада менет кылды. Эң алгач Аллахка иман келтирүү гана парз болгон да. Буттардан үзүлгүлө, Лат, Узза, Манат жана башка таштарга сыйынуудан алыстагыла дагы Аллахты тааныгыла деген өкүм бул бир канча жылга чейин созулган да. Эч бир өкүм түшкөн эмес, иман келтирүүдөн башка. Андан кийин Алла субханаху ва таала намаз жеңилирээк го. Анан зекетти колунда бар болсо берүү жеңил. Анан барып туруп орозону Алла таала парз кылган алгачкы доордо эгер орозо кармай албасаң, анда кармай албасаң бирөөгө ошол тамакты берсең, сен орозоң кабыл болот деп жеңилдик берилген. Ошентип мусулмандарга эң алгач Мухаррам айынын 10-чу күнү орозо кармоо парз болгон. Андан соң пайгамбар алейхисалам Меккеден Мединага көчтү. Ошол Мединада 2-нчи жылы, мындайча айтканда пайгамбарчылыктын 15-нчи жылы Шабан айынын 10-чу числосунда Алла субханаху ва таала Куран аятын чүрүп, мына Рамазан жакындап келатат, 20 күнүн нар жак бер жагында силерге Рамазандын башынан аягына чейин орозо кармоону парз кылдым деди. Бул Алла субханаху ва тааланын парз өкүмү, сиз менен биз сүйүнүп туруп Алла тааланын өкүмдөрүн аткарайлы. Алла субханаху ва таала бүткүл амалдардын соопторун, сыйлыктарын вада кылса, Алла субханаху ва таала орозонукун жашырып коюптур да. Бардык амалдардын соопторун Алла таала айтты, бирок орозону Алла таала жашырып койду. Анын сообун өзүм берем дейт. Bir hadiste men ошол орозонун сыйлыгына өзүм болуп берем дейт. Алла субханаху ва таала бардыгыбызга ошол орозону Аллах каалагандай кылып өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берсин.